Ekitabo ky'Okutandika eshura ya 20. Aburahamu okugaruka kubiha ng'omukazi we nimunyanya. Aburahamu yarugayo yaza aha bukiizi bw'ensi ya Negebu yatura hagati ya Kadeshi na Shuri bwanyuma yashuhukira Gerari. Aburahamu yagamba ko omukazi we Sara ari munyanya. Abimeleki omugabe wa Gerari yatuma ahari Sara yamutwara. Konka Ruhanga yija ahari Abimeleki nyekiro mu kirooto yamugira ati reba wafa ahabw'okuba omukazi owo otwire ayiniiba. Konka Abimeleki akaba atakamwihikire. Abimeleki niko kugarukamu ati noyenda kwita ihanga eritiine rubanja wewe nkatarangizire ati ogu ni munyanyazi kandi omukazi nawe akagira ati ndi munyanya. Eki ekinkozire nkikozire nyine omutima gw'amazima n'emikono etiine rubanja. Ruhanga yamugarukamu omu kirooto ati ego nimanya ngu okikozire oine omutima gw'amazima kandi nanye nkuzibiire kumucumuraho nikyo ntakwikiririize kumukoraho. Mbwenu garura ogwo mushaija omukazi we ahakuba ni nabi akushabire orekye kufa konka koraaba otamugaruriire omanyire kimwe ngu noija kufa hamwe n'abaawe boona. Abimeleki yaguruka kare yatuma aha biiru be boona yabateekyerereza ebyo byona baatiina munonga. Bwanyuma yatuma ahari Aburahamu yamubuuza ati otutuzire ki? Nkucumwireho ki waaza kundeetaho ekibi kihango nyowe n'obugabe bwangye? Onkoriire bitakorwa. Kandi yagaruka yabuuza Aburahamu ati okareeba ki ekyakureetiire kukora otyo? Aburahamu yagarukamu ati nkakikora habw'okuteekateeka ngu buzima omu mwanya ogu tiharimu kutiina Ruhanga nibiija kunyita habw'omukazi wangye. Kandi ekindi nimunyanyazi buzima owa taata otari wa maawe konka nkamushwera. Bwanyuma Ruhanga kuyanyihira omuka ya taata yampindura okuzengyerera nagira Sara nti eky'embabazi kyoshemereire kunkorera n'eki buri mwanya gwona oguturizamu ogume ogira oti ogu ni munyanyazi. Abimeleki yaleeta entaama n'ente n'abahuku n'abazaana yabiha Aburahamu yamugarura na Sara omukazi we. Kandi yamugira ati reba ensi yangye ekuri omu maisho otuure aho orikwenda hoona. Yagambira na Sara ati reba naha munyanyoko ebicweka by'efeeza 100 kukuyaho ekihemo omu maisho g'abari hamwe niiwe boona kandi omu maisho g'abantu boona oryaguma oryohikire. Bwanyuma Aburahamu yashaba Ruhanga yakiza Abimeleki n'omukazi we n'abazaana be bazaara abaana ahakuba Mukama akaba ayigariire kimwe enda z'ab'omuka ya Abimeleki ahabwa Sara muka Aburahamu.